Warm and royal greetings, my family and friends, Kingdom Ambassadors. We are so excited. We are so excited for this weekend. We believe that Kuruman shall be safe. Please join us this Friday, Saturday, and Sunday at different areas in Kuruman as we hold open airs and have outreach evangelism, outreach programs all over Kuruman. Please join us. Partner with us, pray with us, stand with us as we are moving around. All the details, you will find them on the posters. And please make 100% sure you are there physically with us as we are moving throughout the areas of Kuruman. Eternal Kingdom, royal blessings to you and your family. Never forget that you are royal. Wonderlijke seëngroete. Ek nooi u hierdie naweek uit van die 24ste tot die 26ste Oktober waar ons die naam van die Here gaan grootmaak in Kuruman met verskillende openligte om Kuruman terug te win vir die Here. En ons vertrou dat ons met 'n magtige saak, dat 'n magtige deurbrake sal plaasvind in mense se lewens in die naam van Jesus. Amen. Groete in Jesus naam, Kurumans leiers en evangelis Ritsit en vrou as leier wat ons gasheer die naweek gaan wees. Ons wil julle nooi na die 24ste tot die 26ste Oktober om deel te wees van die openligte. Nou die woord van die Here leer my in Handelinge dat die bose gees sê vir hierdie seuns van Skiba, vir Jesus ken ons en van Paulus weet ons, maar wie is julle? So wees uit en uitkyk vir die boodskap, want dan gaan herlewing kom, herstelling kom, die bose geeste wat daar rondhardloop, sal weet dat die Here was daar. Siekes sal gesond word, mense se oë sal oopgaan en die hand van die Here sien. Daar gaan 'n beroering wees in die atmosfeer. Moenie dit uitmis hierdie naam.